sin pecado concebida. Kay piñan programa ikichis radial. Katikistakuna rimayni. Anchamanas cañañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis domingo 22 de marzo del 2026 hinallataq riki quinto domingo de cuaresma. Ñañaykuna turaykuna iñiq masiykuna imaynallan kapuasiankichis hawa llaqtanchiskunapi hinallataq kay ukhu llaqtanchispipas aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa kay programanchis ñawpaqman puririnanpaq ñawpaqman riki taskirinanpaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqya maymunayta riki mañaychuwananchispaq mink'arikusunchis Yaya Bernardino Turpo Estrada. Hinakastinqa wayaykuna panaykuna ki programa katikistakuna ñawpaqman purinanpaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis hinata nispa qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Anchamunakun Dios llaykunan p'unchaw Espíritu Santo kiwan k'anchaykamuwayku sunquykuta yuyayniykuta imahayk'a rimarimusqaykupish kachun Dios llay qampa munasqaykiman hina. Chiraykun Dios llay mañakamukiku ima mañakuytachu haqay p'unchawkuna mañachirqanki llipin qataq ñaykikuna manirqankitaq mañakuyta munaspaqa hinata mañakunkichis nispa. Yayku hanaq pachapi kaq sutiyki paychasa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imaynan hanaq pachapipis hinallataq kay pachapipas. Sapa p'unchay t'antaykuta kunanqawayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wataqayma urmanaykupaq llañiraq tukuymanta allinkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqan kanki apunchis Dios meqan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesusaykiri quyanantaqmi a Santa María Diospaq mama nuqaykucha sapakunapaq mañapuwayku kunan wañuniyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun Yayapaq Churipaq Espíritu Santopaqpas imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypis mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Anchamanasqa ñañaykuna turaykuna maymunayta kunanqa qallariwsianchis riki ñataq quinto domingo de cuaresma kaq domingutaqa riki imanchiyaramusianpas turay Valentín domingo de Ramos chaypiqa riki que viva Cristo Rey España nuqanchis riki Semana Santa maña haykiapusunchis. Anchamunasqa ñañaykuna turaykuna iñiq masiykuna imaynallan hawa llaqtakunapi kapuasiankichis ñacharijiqankunaspas kay tiempo de cuaresmapi kay espanchisqa sumaqta preparaykamasiankis wakin katekistanchiskunaqa ch'itiya wichayman urayman purikachaspanku yachachishanku wakinqa riki encuentro espiritualkunaman puririyta qallarishanchis hinapuni riki cristiano runa masiykuna maymunayta puririsunchis anchayta nispa sumaqta riki nuqanchispas wach'irisianchis domingo a domingo sapanka radiokunaq chawpinta hinallataq riki kay Facebook redes sociales ukhuntapis maymunayta wark'arisianchis k'uchunmanta kama anchipaq riki sumaqta napaykuyniystapas paykunapaqpas chiyarichinchis ari napaykusunchis riki mayta radio riki radio La Salle de Urubamba ari Urubamba llaqtapi Cuenca Patacancha hinallataq riki llapallan kay Chinchero Maras paykuna sumaqta uyariyamasyanchis chaymanta ari radio Usangate de Ucungate t'inki ari riki decanatura de Quispicanchi ari qaynanchik p'unchay maymunayta kay curso de formación nispa riki kay amusiaranchis qhopi llaqtapi q'asqa llaqtapi riki hinallataq riki chamunasqa napaykuyninchis kay riki Ausangate Ucungate llaqtapi riki maymunayta uyariwasianchis kaymantari napaykullanchistaq radio municipal de Paucartambo llaqtapi q'illu medias turanchiskuna imaynallan kapuasiankichis iñiq masiykunan sumaqta napaykamuykichis hinallataq radio Illari Quebrada Honda yunka uhupipas maymunayta riki uyarikamasianchis haqay riki Valle de Yanatile Colca chaymantari Llaco Llavero qankunaspaq sumaq napaykuy imalla ruwasqaykichis kasian ñachariki
Chakrakunatapas sumaktariki ruriachankichis ñañaykuna turaykuna qankunaspaq sumaq napaykuy chaymantari Radio San Cristóbal de Chinchero llaqtapipas maymunayta uyarikuanchis kay comunidadninchikunapi chaymantapas anta llaqtamanpas wark'arishanya kay Radio de Chinchero hinallataq Radio Vida Wasipipas maymunayta riki llapallan Urubamba llaqtapaq wark'arishallantaq qankunaspaq sumaq napaykuy chaymantapas Radio Poder Wayna de K'awri Kispi kanchik K'awri llaqtapi sumaq napaykuy sumaqta uyarikamanchis domingo a domingo qankunaspaq sumaq napaykuy chaymantari Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador Huanca llaqtapi riki Radio San Salvador chaypa chawpintapas maymunayta wark'arishanchis chaymantari Radio Municipal de Ampares iñaq masiykuna imaynallan kapuasyankichis Valle Mapacho imatan ruwayshankichis qankunapaq sumaq napaykuy chaymantari Abancay llaqtapi lluqsirishallanchistaq kay Cable Ari TV chaypaqa sumaq napaykuy llapallan riki kay Abancay llaqtapipas sumaqta riki qhawarimanchis uyarimanchis kaypaqa napaykuy iñaq masinchikuna chaymantari Radio Municipal de Colquepata llaqtapi haqaysipas cancha alta baja hinallataq Tocra Huacapunku maykunan kashan riki comunidadskuna qankunaspaq sumaq napaykuy chaymantapas Radio Municipal de Q'asqa llaqtapi sumaq napaykuy riki Q'asqa Pampa chaymanta Llaqacheta Atapata qankunaspaq napaykuy Radio Municipal de Sangarara llaqtapi Akumayo llaqtapipas maymunayta riki uyarimasyanchis pumakanchimanpas riki sumaqtan wark'arishan paykunapaqpas sumaq napaykuy chaymantari Radio Municipal de Huancarani Huancayo Chico ninkutaq chaypipas maymunayta uyarimasyanchis iñaq masinchikuna Sapanka llaqtakunapi qankunaspaq sumaq napaykuy chaymantari Radio Limón de Puno llaqtapipas maymunayta uyarimanchis gracias añay chaymantapas Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara Huancavelica llaqtapi qankunaspaqpas sumaq napaykuy kachu chaytanispa maytanispa ñañaykuna turaykuna ari sumaq napaykuy kachu kay desde el Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero Qusqu llaqtanchismanta pacha nuqaykupas riki wach'irimusyayku domingo a domingo kay programaykus catequistakunaq rimayni chaytanispa turaykuna ñañaykuna napaykullanchistaq riki llapallan llaqtanchikkunata anta Akumayo Calca Paruro Quispicanchi Paucartambo San Jerónimo Sagrario San Antonio Urubamba Quebrada Honda hinallataq riki waq llaqtanchikkunatapas riki Sapanka departamentopi diócesis kunapi ima uyarimasyanchis qankunaspaq sumaq p'unchay kachun allin hamukuy kachun kay programanchis catequistakunaq rimaynin kunan p'unchayqa maymunayta acompañawasunchis como director Padre Bernardino Turpo Estrada hinallataq riki yanapaqninkuna kaypiña kashan riki turanchis Valentín Cruz Turpo hinallataq nuqaq personaypas chaskikuychis napaykuyta tukuy sunquymanta pacha ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna punkikista kichaykuaychis hinaqa sumaqta qallarisunchis kay programanchis chaytanispa napaykuynikichis Padre Bernardino Anchamunas qaykuna panaykuna allin p'unchaw kachun Sapanka hukniykichispa nuqaykuqa waqmantaña como de costumbre chaykamushayku Diosninchikpas sementa aparikushpayku hinallataq Dios yupaychana taykunata q'ipikushpaykupuni chaykamushayku iñaq masiykuna allanchu iminallan napaykuyniku Sapanka hukniykichispa pikunachu maykunachu uyarimushankichis que programa radial catequistakunaq rimayni hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna ari que última semana ñataq Semana Santa nisqamaña nuqanchik haykuysunchis chaypaq kay tiempo de cuaresma nisqata munayta puririmusharanchis wakin parroquiakunapiqa kay Via Cruz nisqata ruwasharanku Panay Rosemary parroquiapi ruwarankischu kay Via Cruz nisqakunata echa Viernes Santo p'unchawllata ña ruwaramunkichis Ari Padre Bernardino wakin llaqtakunapiqa ruwarikushan kikin centropiqa kay Viernes Santo nisqapiña Via Cruz pero waq comunidadkunapiqa yastaña catequistakuna kay movimiento misionero Juan 23 nisqapipas paykuna riki comunidad ña ruwarimushankuña Cosa panay Rosita, hinakaqtinqa riki wayqiykuna panaykuna ari kay tiempo de cuaresma nisqata nuqanchik purishanchis ñataq kay Semana Mayor Semana Santa nisqamaña ñachu panay Rosita wayqiy Valentín ramukichis alishtarunkichis ñachu piensankichis maytan tarankichis palma wet'u iminan kashan
Aria ya Bernardino mana Palmer kaqtinpis mashki retamallawanpis riki ima llaqtanchis kaqkunawan chariki padre mana nuqa llaqtaypipunaqa kanchis Palmeraqa riki ukhukuna plazakunallapi más que todo. Ñachu ayqi alistarkunki manaraqchu Valentin. Chiraqmi padre alistakushani nuqaqa más que todo anki q'apaq nachakunarayku munachata q'aparin qurachakuna o sachakuna anchakuna munaychapuni chayman nuqanchis apakunanchis bendisichimunanchispaq hinallataq wasinchikman apakunanchikpaqpis riki chayqa waykunapunaykuna chhayna domingo ramusman charukushanchis allanchik kawshankis imanallan llapallaykispa hatun karin apoyo kachun siempre alistarikusunpuña nuqanchikpas hatun fiestaman nuqanchis chayashanchis kay Semana Santapiqa. Kusa ayqi Valentin mana ch'uyancha chanincharo napaykuynikita qonqaramashasqayku. Ajá, siempre llapallaykispaqa tukuy sunquymanta napaykuy kachun llapan uyarimuq wayqapanaskunapaq siempre napaykamaychis nispa siempre wayqkunapanaykunas nirmankis chayqa siempre wayqkunapunaykuna ánimo ya Santa Misamanpas hakuchis llapanchis domingo p'unchaypiqa taytanchis suyamushawanchis naspa uyariykamusunchis sementa kunanpas kaqllataq uyarikusunchis radiopi chayqa listullaña misamanpas risunchis. Ari chaynapuni riki turay Valentin kusa ña riki sisparakamshaña nisumampas hina yastaña chiyaramusyaña kay Semana Santa Domingo de Ramos semanallañan turayka erusyan chaypaqa nuqanchis Domingo yastaña ya riki llapan riki imanakunata nuqanchispas como cristianos yuyarikuspa Semana Santapi imakuna ruwananchis catequista kaynanchispipis imakuna llamk'amunanchis parrukunchistachu riki compañananchis kashan yanapamunanchis kashan manachu kan parruku chayqa nuqanchis chariki como catequistas chaypi umallimuspa riki maymunayta paykunawan iñaq masinchikkunawan kushikapurimusunchis suq tutamantillampas a veces mana sapa p'unchawchu tiempunchispis kanman ari campo llaqtapiqa imaymana ruwanan ñañay turay chaqranchiskuna imaymanachakuna uywachakunapas qatirina kasyan pero ichaqa Diosninchispaq siempre churaykunanchispuni tiempo chanchista chayta nispa mayta nispa aritu nuqaykupas riki ñachi kamuykuña programaykichis catequistakunaq rimaynin urqunta q'asanta domingo a domingo hinaqa ñañay turay sumaqta ya kay Semana Santapaq kay Cuaresma tiempo riki nuqanchis imatan preparakunanchis karan kay ayuno oración limosna nuqaykupas riki sumaqta ruwapakamuyku kay redes sociales ukhunpi imaynata ruwananchis kay Cuaresmapi chaykunata ari mana ya chaypillapichu ruwasunmanpas todo el tiempo ruwallasunmanmi ichaqa kay killapi nuqayku masta yuyarichimuykiku watas tiempo ruwallasunmanmi kay kinsantin ruwaykunatapas ñañaykuna turaykuna chayqa siempre como cristianos católicos nuqanchisqa allintapuni kusatapuni nananchis chayta nispa mayta nispa kunanqa huk Dios yupaychana takiwancha sumaqta riki chawpinayrusunman kaypiñan programaykichis catequistakunaq rimayni. Diosta yupaychasun turkuy sasachakuykuna muyuykuwanchis kawsayninchispi
Señor Kusawayqikuna panaykuna sumaq Dios taytanchispaq alabanzanta nuqanchikpas uyarirunchis ñataq riki wayqikuna panaykuna Domingo de Ramosman chayrushanchishña chayqa nuqanchikpas munayta katikistakuna hina alistaykunanchis kanqa wayqikuna panaykuna wakinkunaqa manapas yachankuchu chayqa nuqaykutapas tapuriakamanaykuqa Padre Bernardino hinataq hermana Rosita nuqatapas kaq waqariyamunayki maypi iminata nuqayku ruwaykuman dirigikuman nas aypas mana katikista masinchikkunaqa chiraqi qallarishanku chayqa siempre importante waqarinakuypas kanman chayqa yacharchinakusunman o sino visitanakusunman wayqikuna panaykuna hina kaqtinqa Via Crucista kunan semanakunaqa nuqanchis mañaykunas kaypi devocionarinchikpipas kashaya página 24 Via Crucista chaypi risakusunman Devocionario imayqin Ay, devocionario. Aliñan, Ricky Casian, Centro Arquidiocesano Formación en la Fe, Manuel Montero, Munayta Ricky, Kichis-qari, Wakin, Qniwaj Spashakaman, Kichwa Pichu Casliano Pichu, Iskainin, Piñañaykuna Turaykuna, Chaypi Casian Cita Biblicante, Chaytaya Kay Semana Santapi, Nuqanchis Via Cruzkunapi, Llaqtakunapi, Kamuspapas Ricky Yacharichimusuma, Otaqchus, Nuqanchis Puni Yachata Munanchayqa Maymunayta Hapirisuma. Chaytaya Turay Valentín, hasta imataw matipasum. Ari más que todo kunan punchikuna wayqikuna panaykuna qhawarinanskaman alistakunaskaman Domingo de Ramos ya padrinstapas kaq yanaparimunanchis parroquiapi asnuchachu apanakanqa imankanqa Mashkamuna kachun aha mashkamusunchu anchanta amaya nuqanchikpas aqnillachu llakillachu kasunchis hay veces llakilla kanchis y ni siquiera kanchu asnu aqnalla procesión de Padre ruwamushan hina waykuna panaykuna wakin parroquiapiq munaychapunata pawkartambopipas rikullani huqlarukunapas videopi lluqsimunku aqna waykuna panaykuna Turay Valentín, tapuke. Mano llaqtaypi asnu kanchik, caballo kanchik, allinchu kam caballo. Icha asnu punichkan. Kashanpuni mashka Qillakaypi chanishanki mashkamunaki mashkamunaki maypipas kallami aha karukunapiña aypas kan karukunapiña chayqa normalya rikchayta riruspa mañana kamillasunmanik chayqa waykuna panaykuna chaynaya kashan entonces alistakusunchis chayna kaqtinqa kunanqa sunqunmanña programanchikman chayaramunchis chayqa Dios taytanchikpas imañataq kicharirusunchis mashkarirsunchis panay Rosita Pernaykiwan ñawinchaypayku kay kashan Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 1 hasta 44 nishu ashkapuni kashan qayn domingopis iguallataq kamsharan hina kaqtinqa waykuna panaykuna ñawinchasunchis uyariksunchis Dios taytanchis sumanta panay Rosita kunanqa ñawinchaypayku Kusa turachay Valentín, hinayata Yaya Bernardino, Ari Maymunayta, porque programanchis son con Pecariki siempre Dios ninchis pasimin ponía, Ari que domingo pajme churarisca casi Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 1 al 45 nesqapi chaytanis pañañaykuna turaykuna maymunayta maquillaya uyarikamusunchis maquillaya riki kuchicharaq riki munaychata riki imayna riki imatapas riki uyarikunanchispaq atento kanchis aynachataya ñañaykuna turaykuna chaytanispa kaymi Evangelio San Juan pa qillqasqa willarikuy simi Qampa gloria kachun taytallay Lázaro sutiyuq runan unqusyarqan paymi tiyarqan Betania llaqtapi panan Mariawan Martawan kuska Chay Marian Señor Jesusta q'apaq hawinawan hawirqan hinaspan chukchanwan chakinta ch'akichirqan Lázaro panankunan Jesusman willaqta kacharqanku Señor munasqayki amiguyki unqusyan nispa Jesustaq chayta uyarispa nirqan Chay unquyqa manan wañuchinanpaqchu aswanpas Diosta hatunchananpaqmi chay unquywanqa Diospa churinmi hatunchasqa kanqa nispa Jesusqa munakurqanmi Lazarota Martata ñañantawan chay tukuywanpas unqusqa kasqanta uyarispan iskay p'unchaytawanraq kasqanpi qhipakurqan chaymantañan yachachisqankunata nirqan haku Judea provinciata nispa yachachisqankunataq payta nirqanku yachachikuq
manara hunaychu Judeapi tiyaq runakunaq ch'aqiyta munasqasuykiqa chaychu Judeaman kutiwaq nispa. Chaymi Jesusqa nirqa: p'unchayqa chunka iskayniyuq urayuqmi. Pipas p'unchaypi purispaqa manan misk'anchu. Kay pachata k'anchasqanrayku. Pipas tutayaqpi purispan ichaqa misk'akun. Lahayaqpi kasqanrayku. Chaytan nispataq yachachisqankunataqa nirqan: amigunchis Lázaro puñushan. Payta rikch'achimuqmi risaq nispa. Chaymi yachachisqankunaqa nirqanku: Señor, puñushan chayqa qhaliyanqan nispa. Aswanpas Jesusqa Lázaro wañusqanmanta rimarqan. Paykunata yuyaykurqanku puñuyllamanta rimasqanta. Chaymi Jesusqa paykunata sut'ita nirqa: Lázaroqa wañupunmi. Chaypi mana kasqaymantataqmi kusikuni. Chaynapi qankunapas ñuqapi iñinaykichispa. Ichaqa haku payman risunchis nispa. Chaymi mellizo nisqa Tomasqa nirqan yachachisqa masinkunata: haku ñuqanchispas paywan kuska wañunanchispaq nispa. Jesuspa chayananpaqmi Lazarota tawa p'unchayña p'ampasqa karqan. Betania llaqtaqa Jerusalén llaqtamanta qayllanpin karqan, kuskan legua hina. Askha judío runakunata hamurqanku Martata Mariatawan turankunamanta sunqunchaq. Martaqa Jesuspa hamushqanta uyarispa hinan Jesusman tupaq lluqsirqan. Mariataq ichaqa wasipi kasharqan. Hinan Martaqa Jesusta nirqa: Señor, kaypi kasyawaq karqan chayqa turayqa manan wañunmanchu karan. Chaywanpas yachanin tukuy imatapas Diosmanta mañakuqtiykiqa Diospa qunasuykita nispa. Jesustaq payta nirqa: turaykiqa kawsarimpunqan nispa. Chaymi Martaqa payta nirqa: p'uchukay p'unchay kawsarimpuypin kawsarimpunantaqa yachanin nispa. Hinan Jesusqa payta nirqan: ñuqan kawsarimuypas kawsaypas kani. Ñuqapi iñiqqa wañusqaña kasyaspapas kawsanqan. Pipas kawsashaspa ñuqapi iñiqqa manan hayk'aqpas wañunqachu. Iñinkichu chayta nispa. Martataq nin: ari Señorní, nuqaqa iñinin qampa Diospa churin Criston kanki, kay pachaman hamunan karqan. Chaypunin kanki nispa. Chayta nispanmi wasiman kutispa ñañan Mariata ch'inlla waqyamurqan. Yachachikuqmi kaypi kasyan, waqyasunki nispa. Hinan Mariaqa chayta uyarispa usqhaylla sayarispa Jesusman phawamurqan. Jesusqa manaraqmi llaqtaman haykurqanchu. Aswanpas Martawan tupasqan chiqasllapiraqmi kasyarqan. Mariata sunqunchaspa wasipi kaq judío runakunataq María usqhaylla lluqsisqanta rikuspan qhipanta rirqanku. Aya p'ampanatacha rishan chaypi waqaq nispanku. Mariata Jesuspa kasqanman chayaspa ñawpaqinpi qunqurikurqan: Señorní, kaypi kasyawaq karqan chayqa turayqa manan wañunmanchu karqan nispa. Hinan Jesusqa Mariata waqasyaqta rikuspa judío runakunatapas paywan kuska hamuspa waqashallaqtataq rikuspa sunqun ch'allaq nirqan. Hinaspan sinchita llakikurqan. Hinan nirqan: maymanmi p'amparqankichis nispa. Chaymi nirqanku: Señor, hamuy rikumunki nispa. Jesustaq waqarqan. Chaymi runakunaqa ninakurqanku: qhawarichis, anchatapunin Lazarota munakusqa nispa. Wakinninkutaq nirqanku: kay runaqa ñawsatapas qhawarichirqanmi. Chaychu mana ima ruwaytapas atinman karan Lázaro mana wañunanpaq nispa. Jesusqa
Huktawan sunqunta ch'allaq nichikuspan ayap'ampana t'uquman rirqan. Chayqa rumiwan wisk'aykusqa qaqa t'uqun karqan. Hinaspan Jesusqa nirqan: rumita suchichiychis nispa. Wañuqpa panan Martataq nirqan: Señorni, asñashanñachá, tawa p'unchayñan karqun nispa. Jesustaq payta nirqan: manachu nirqayki, iñinki chayqa Diospa atiynintan rikuyki nispa. Chaymi rumita suchichirqanku ayachurasqanku t'uqumanta. Jesusta hanaq pachata qhawarispa nirqan: yayay, graciastan quyki uyariwasqaykimanta. Ñuqaqa yachanin uyariwaqpuni kasqaykita. Ichaqa kayta nini ñuqawan kashaq runakunaqa kachamuwasqaykita iñinankupaqmi nispa. Chaykunata nispanmi kunkayuqta waqyakurqan: Lázaro lluqsimuy nispa. Chaymi wañuq Lazaroqa lluqsimurqan. Telawan chakin makin k'uyusqa, uyanpas pañuwan p'istusqa. Hinan Jesusqa paykunata nirqan: paskaychis purinanpaq nispa. Chaymi María watukuq riq askha judío runakunaqa Jesuspa ruwasqanta rikuspa paypi iñirqanku. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Gloria kachun Apu Apu Jesucristo. Jesucristo. China waykuna panaykuna munayta Dios taytanchispaq simin rimapaywanchis wakinkunaq puñurapunkusuna waykuna panaykuna hina kaqtinqa chaynatapuni munayta rimapaywanchis Señorninchis kunan p'unchaypis Lázaro kasqa amigun taytanchasqa amigun rik. Entonces chaykunata masta sut'inchayaramunanchis kunanqa Dios taytanchispaq alabanzantaraqcha uyarirusunman pitachu panay Padre napayrukusunmanpas. Napaykusapana waqaykuna pataykuna kimunay p'unchawpi iñiqmasiykuna kunanqa ch'itilla por rezo saltarishparaq mana qillakushpacha ay makinkuta shutakachakushpa q'iwikachakushpa wakin wayqipananchinaq tarashanku Dios yupaycha nasman waqaykuna panaykuna Dios yupaycha nasman kusqapuni por redanchik tashkiranchik hinaqatinqa iñiqmasiykuna kaypiña kashan Dios yupaychanata ki Manchay munakuymi, manchay kusikuymi. Diospa ñawpaqinpi huñuykunakunchis. Munasqay turaymi, munasqay ñañallay. Munasqay turaymi, munasqay ñañallay. Imatan ruwasku, hayk'atan ruwasku.
Ancha manasqa ñañaykuna turaykuna maymunayta riki sumaqta nuqanchis chawpinayrunchis kay Dios yupaychana takiwan aqnatapuni ñañaykuna turaykuna hawa llaqtakunapipas imallata ruwaykusiankichis kunan horas tutaymantin riki wakinqa yastaña puririnankupaña Santa Misan purinankupaqña afanaykuspa riki alistaykusianku wakinqa chawpi p'unchawta charisaq wakinqa tardiyaykuymanta risaq maypiña chaypiña kaspapas siempre chimpaykusunpuni Dios yupaychana wasimanqa imaraykuchu kunanqa riki domingo día del Señor hinaqa kasianchis riki quinto domingo de Cuaresma ñan pishillaña riki tiempuchakuna p'unchawchakuna kayrusian kay semana santapaq qallarinanpaq domingo de Ramos wañataq domingo p'unchaw karullasunchis anchinatapuni nispaypuni ñaq masiykuna kusa ñataq parapas pasarushanña chayta nispaya rikunanpas imatan Jesus taytanchis yachachiwanchis chaytaya maymunayta yacharisunchis sutincharisunchis chanincharisunchis hinachu chamanachu yay Bernardino Waqaykuna panaykuna ña Dios pasementa uyarimunchis ña kunanqa imata uyarimuranki chaytaya rimarisunchis chaypaq tapuysunchis wayqinchis Valentin pananchis Rosata waqay Valentin hina riki haqay p'unchawkuna Jesusqa purisharqa chay puriyninpi kasqa amiguntin iman pikunan amigunpas sutinkaran Lázaro sutin kasqa María hinallataq Marta. Ay, masiykuna uyarishankischu Jesuspis mana sapallanchu purarqa ari apostolninkuna karan pero adicionalmente iñaq masiykuna Jesuspa amigunkuna karan panay Rosita Lázaro Lázaro panan Marta Marta hinallataq panan María ishki warmi qhari hinasha Lázaroqa chiqaqtapunaki amigunkunata munakusqa riki hinash wayqiykuna panaykuna huk p'unchaw Lázaroqa unquq apurqa ima unquycha hap'irqanpis hina unquy hapaqtin panay Rosita imanishpan qhawarqanku pananku Marta y María hampi kachrankuraq achikallantapas hampikunaman tirakacharqa kuchimantari chaymantaqa aswanpas wañupun aqnapi kashaspa manaraq wanchaqti iman wayqipas Jesusman ya envianku huk cartachata hinachirayki wayllachimunku. Amiguykin, ¿no? Munakusqayki amiguykin. pimancha kachan Amiguykin unqurapun, nispa. Atención wayqiykuna panaykuna qhawarispanchikman hina ari wakin hermananchikkunaqa siempre preocupado puni kanku phawakachanku chayman urayman piña unqurunchikpis mana hinatachu qhawanku ari turachanku Lázaro unqurquqtin paykunapish llakisqa riki iñiq masiykuna Jesusta mashkamurqanku Jesusman willakuyta apacharqanku encarguta hina Jesus amiguyki munakusayki Lázaro unquyakapushan nishpataq chaymi riki wayqiykuna panaykuna manataq chay p'unchawkunaqa celular karanchu manataq chay p'unchawkuna TikTok, Facebook, WhatsApp chaykuna karanchayqa chay willakuykunapish tardarqan porque Jesus huk llaqtapi kamisharqan hinasha wayqiykuna panaykuna mana apuraytachu willakuyuqchaqqa hinash unqusharqan Lázaro iman sucederqan panay Rosita chayllaman wañupun Ay, akakalla wañukapuransa riki wayqinchik Lázaro hina wañukaputanqa riki iman wayqi suceden Valentin huk runa wañupunchayqa Ampan. ñawpataq Belén Claro. eramun runaman Belén. kuna watuq gasat apaykush wakin qhinallapi mikhunaraykupish taramunku pero la mayoría son kunchkanchik imat aparikushllapish taramun ay wañurakapun tal fulano nishparik hinasha haqay p'unchawkunapish Lázaro munakuqniqpuna karan vecinunkuna wasi masinkuna paykunapish tiramurqanku hinashpish ña wañupuptinqa ampapurqanku hayka p'unchaw ña panay Rosita pasasqa tawa p'unchawña tawa p'unchaw ñash pasasqa iñiq masiykuna chaymantari wayqiy Valentin Jesus hayka p'unchaw pasaqtin chamurqan Tawa punche. p'unchaw chamuqtin chamur hinash Jesus chamushpa imatan ruwarqan panay Rosita
Mas karqa maypis Lázaro pampas kasharqan chayta. Manaraq mashkishpa wayqibalantay imata ruwasqa. Waqarugusqa amiguman. Waqarkusaqi manaqtinmi Lázaro wañurqaprinki nishpari nuqanchis mañan kutaqa chayna tsaqiwanshi pipis maypis waqarkunchik llaykipri chaymanta ña nirqan panay imanashpa Maypin p'ampasqa kashan nispa. maypin p'ampasqa kashan nishpataq nirqan ña masiykuna pusarqanku imanishpan mashta nirqan wayqibalantay o panerusita. Niranmi riki sichus usqhaylla hamuwaq karan chayqa manan kay Lázaro turayku wañunmanchu karan nispa. Imanaqtimi Jesus tardakamurayki mana wañunmanchu karan además ñama tapuncho ña millita ñama Asnarap. nishpari. Chimantaria wayqibalantay imanarqan Lazarota Urquysh chirumita naspa p'ampasqanata kashanchikqa. Urqupiqa. Urquysh chirumita kichaychis nispa Lázaro lluqsimuy nispa lluqsichimun kawsarinpura. Entonces sumanpas ya como tema central wayqibalantay panerusita kay perikushanish Jesus pa milagro ruwasqanta wañuqkunata Kawsarichis. Chirayku wayqikuna panaykuna kunanqa ña entenderunchik ña evangelio nisqata imatash rimapaymi shawanchik chayta kunanqa sut'inchay nisqaman haykurunchik. Wayqikuna panaykuna wayqi Valentín Jesus nisharanchik iman amigunkuna sutinqasa. Marta, Lázaro y María. Entonces nisumanpas wayqikuna panaykuna un primer momento ñawpaqtaqa Jesus saqay punchawkuna ay kan amiguiku wayqi Valentín. Pisilla yaqa. Mana ashkachu amigo. Panay Rosita. Mana nuqapis cuentakunichu pero pishilla. Eñaq masiykuna yirimshankichqankuna que programa radialta. A ver, enumeraraq shaykan amiguykuna. Ishkichu, kinsachu, chunkachu, uq waranqachu. Imapaqmuq amigo uq amistad sirven. Compartinanchispaq, kusikuyninchista, llakikuyninchista, wayk'urukunallanchispaqpas, siempre waqhanarukusninchis wayk'urukusunchkampas, o maytachus rirunpas, anchina. Panay Rosita, imapaq amigata munanki. Nuqaqa munani anchina imaytaña purispaypas o rispaypas compañawananpaq, kushka nuqawan purinanpaq, chaymanta paytapas maytapas riqtin anchina kushka allinpipas mana allinpipas purinaykupaq. Ari wayqikuna Kushka. panaykuna huk chiqaq amistadqa raymi chakuyik punchawpipish munayta mikhuna q'ipiqs chayaramun. Fiestayki punchawpish waqharmusunkiku. Huk chiqaq amistadqa siempre no qanwan kushkapuni kashan. Huk chiqaq amistadqa waykikuna panaykuna uyarisunki ima saschakuynikitapish. Huk chiqaq amistadqa wayqikuna panaykuna mana ifirimun qullqi mañakunakiraykullachu, qullqi mañunakiraykullachu nitaq ifirimun ima favorraykullachu. Desinteresadamente qanwan kushka purin wichiymanpish, uraymanpish, kinraymanpish, saschakuypipish, mana saschakuypipish kusikun qanwan kushka waqan, qanwan kushka llakikun. Imina wayqiykuna panaykuna ki kawsayninchikpi huk chiqaq amistadqa kaynata purin anchinata nuqanchikpish Diosninchik nuqanchikwan kushka purin. Huk chiqaq amistad. Llakikuypipish, saschakuypipish nuqanchikwan. Mana ninchu nuqaqa Diosnikichik karullamanta qawamusakichik nishpa. Ashwanpish iñiq masiykuna Diosninchik nuqanchikwan purin. Verdadera amistad. Nuqanchik amistad kayninchikpi amiguyninchik kan, amiganchik kan. Hasta cierto punto wayqiy panay dudashankipish kanchu amigo icha manachu nishpa. Porque amigos de cerveza hay mucho. Amigos de trago hay bastantes. Pero los verdaderos amigos que siempre están contigo, hospital, eso es un verdadero amigo. Entonces, un primer momento echananchis, tapikunanchis haykan,
amigunchis kashanchik. Jesús nuqanchis wankushka puriyta munan. Segundo momento, Oiga Valentín. Chenta newachilanchistaq chay claro ña pasaronchis kuna amigos kuna manta remayta kuna remasonchis wañuymantañataq wañurapun ki Lázaro amigun taytanchispaq amigun ashwanpas chaypipas niymancha nuqanchis imapiña paseonchis chaypas Jesus taytanchisqa siempre kashan huk amigo hina huk papanchis hina qhawamushawanchis pendiente hukniypiqa Dios kayninpipas paypas llakisqallapan nuqanchimanta kash qhawashallawanchikpuna aunque nuqanchis manaña rikukushanchis chaypas huchamaña pasayawanchis manchaypas qhawari Lázaro qa wañuruqtinpas waqan pay chayntapuna nuqanchimantas waqan Bueno, wañuyllamanta Oiga Valentín. ya bueno wañuy chay wañuyya nisqanmanpas nuqanchis igual waqallanchiktaqa anchanata nuqanchis intendinanchis taytanchista. Bueno, a ver. Muerte, wañuyllaparuna manchayman. Ajá. Kuna munayta rimayshanchik Oiga Valentín. Haykaq p'unchawqa malinachi kawsapsunchik. Claro. Mana pipish wiñay kawsay kanchu runa. Pasaqlla. Físicamente, no nuqanchik corporalmente ari huk p'uncha wañuchayamunqa. Ari. Ichaqa chay kawsaypidapi wañuykallantaq espiritualmente nisqapi. Espiritualmente. Kay puriyninchikpi kay kawsayninchikpi. Rimayta rinqhipascha kunanqa nuqapaq chay runaqa wañupunmi nishpa. Imanaqtin panay ninki chay runaqa kunan nuqapaq wañupunmi nishpa. Maypachanchis imatapis fallarsunki maltapis qanmanta rimarun anchiya. Claro, ñawpaqtaqa riki supuestamente hukchiqa munanakuy hina karan wichiyman urayman purranki kushka waskiman shaykumurqa mikhunatapish waykukuranki hinashpa huk p'unchaw qanmanta mana allintachu rimapun. Nesuinki rustaqa khaynan haqaynan nishpa imatapish rimapun riki huk runawan riki. Chirayku chayta yachakushpayki personayki nin kunamantaqa kay runaqa kawsayninpiqa Wañupunmi nispa. No existe ningún. Mana kunanqa yachaytawanpish kay runamanta munanichu nishpa. Claro, kay kawsaypidapi mayninkutaq kay amistaqninchikkuna, amigunchikkuna, amiganchikkuna phallawanchis trayshunwanchis chirayku mayninkutaq nuqanchis wanchipunchikninchis nunca más kay p'unchawmi tukapun kay runaq kawsayninqa nishpa. Imatataq niswanmi kay katkishkayninchik Oiga Valentín. Wañuykanmanchik katkishtakunaqa manachu kay puriyninkupi. Catequista hinapas campanía porque hay veces manaña puripunchis ajna ñawpaq hina con ilusiones, ganas, mana china wañachu ashwanpas imi manakunata mal comprensión imachkarunchiywan wanchunakullankutaqa wanchilakullanspantaqa porque noqa rikullani nuevo rama rayku nuevo animakamun noqan katikstaqa kanas kuraq ajnata celos churakapullantaq chayqa huk kaqpis kaq desanimakullman mana munanchu nispa ajnata entonces chayllapi maqanakuq hina kapun y paykunapas ch'iqsinakapun huk ñan pastorman tukupun huk ñantaq katikistalla kashan entonces ajnapi kallantaq chaypas wanchinakuy kallantaq kay iñiypiwanpas. Niymancha Oiga Valentín mayninkutaqa ari munayta llakashanchik huk sacerdote huk padrewan parroquianchikwan hinashpa padre phiñarirwanchis mana phiñakunata kanchik ninchikkunanqa risaqpachu kunanki Dios yupaychanaman wasi purini tukapunqa nispa phiñasqa wañuchinchik. Chaypas Mana chayllachu mayninkutaqa antes ch'iti purrinki riki jornada espiritual nisqakunaman sapa domingo mesamamush purrinki kunanqa mana puripunñachu. Y personayki mayninkutaqa agunashanki iñiykipi riki kama usinisqapi kashanki kawsapakamushanki horashtaqa wañushankitaq. Y nillasunmantaq panay Rosita hucha runata wañuchiwasunmanchu. Wañuchiwanchismi. Allinta explicar iminata wañuchiwanchis. Huchanchiskunaqa nuqanchista wañuchiwanchis turaykuna ñaykuna maypachanchis riki mana nuqanchis o sea sayk'usqa sintikapunchis
mana inqakapunchis ima kay catequista kayninchispipas imatapas hucharukunchis o mana allintapas ruwarunchis chayqa inqakapunchis mana ijuripunchischu no chaymantapas kashllantaq anchina runa kawsayninchispi imatapas riki ruwarunchis malta chaypipas ishkapakapunchis utaqchis riki inqakuypi mas que todo kay huchanchikuna ñit'iwanchis hinaqa wañusqa rikukapunchis y chaytaya kashallantaq riki kay huchakunapas ari wañuchiwanchismi pero manachari anchina cuerpo y todotach sino que espiritualmente wañuchisqa kasianchis. Arriba yaykuna panaykuna iñiq masiykuna kay pacha kay kawsayninchikpi runa mana ch'uyapunichu kanchis. Mañankutaqa allintapaschá persnak puripakamushanki tukaywanpish takiwanpish Diospa sementapis willakamushanki huk p'unchaw kay runa kayniki pantarunki y kay pantarushpataq ninki kunan mana puripusqanichu imanashpacha runa qhawaywanqa ima ñawinwancha hayk'a ñawinwancha hina kapuchunashpa ari ñuqanchik t'uquta ruwakushanchik wañupunanchikpaq. Pero sa siwayqiykuna panaykuna hinaña ñuqanchikman sasachakuychamanchik llayk'uyña imaña hayk'aña kay puriyninchikpi kay Dios qatikuyninchikmi chamanchik chaypash huk waqay hina kan ñuqanchikpaq. Ken sasachakuyman chashpaqa ninchikpuni imanaqtimi kay sasachakuyman huk ch'ukuni imanaqtimi ñuqaqa hina sasachakuykuna chayamuwan nishpa. Chiraykuna sumanpash Jesus waqakuyninchikta rikushpa imatan ruwan. Llakikullantaq paypas porque ñuqanchisqa amigunpunita kashanchis chayqa pimaymi mana llakikunmanchis may pachanchis ñuqanchispa digamos no nisunmanpas hina munakusqanchis runa masinchikpa familian utaqchus wawan o pinipas wañurakapun chayqa khuyayta marikunchis runataqa waqaqtaqa riki chayta rikuspaqa mana amigunpunata kanchis kusisqallachu kashanchis ñuqanchis sino aswanpas riki sunqunchis phuqnillantaq porque amigunchis waqashan imanaqtinta ki amiguyri kaynari kashanri kayta pasarunri nispa chayqa waqanchis ñuqanchis wiqinchis a veces maykuta ñuqanchistapas lluqsimuwanchis chaya nisunmanpas hina Jesus taytanchispas amigunkupunitaq karan ki Lázaro, Marta, Mariawan ima amigunpunitaq karan chayqa rikuncha Martatawan Mariatawan waqasqankuta chaymanta waq runakuna chaypi kasharanku judío runakunatawan anchi inti Roma hamuqkunatawan waqaqta chayta rikuspa payqa aswanpas ninchu riki hina muy bien waqashanku nispa sino paypas khuyapayan imaraykuchus Jesus taytanchisqa ñuqanchiswan kushkapas kashan ñañaykuna turaykuwan kushka ñuqanchis waqanchis chaypas paypas mana kusqa sino waqallantaqmi no chaycha kanman padreki. Muy bien, arriba yaykuna panaykuna qawarisqanchikman hina persona karanki allin qatikuq allin catequista ñawpaqta kurskunamanpish purrinkipasha hina kaqtin huk p'unchawpasha wañuki chayamuran ñuqanchik kawsayninchikman. Kay wañuchayaqtintaq llakikushpa waqashpa purishanchik iñiq masiykuna hinaña saschakuyña hinaña kunan personakipaq nishankiña ya no hay esperanza kunan kay puriyña tukukapuña hinallaña kachun padre wikch'umpuwan catequista runakunapish mana rikuytawanpish munankuñachu hina kapuchunashpa pashanishanki wayqiy waskipasha waqashanki manan sapa llakichu kashanki Diosninchikpish qanwan kushkan waqashan. Mana catequista kayllakipichu ashawanpish como laico wayqiy panay personaki purikurqanki y kunan p'unchawkunapasha huk wañuy hina ñuqanchikpaq chamurqa chirayku mañankutaqatas animasqa ya escaso perdido kunanqa mana atimanñachu puriyta hinacha kapunqa nishpa pashanishanki ki waqakuynikipin wayqiy panay huk kutimantawan Diosninchik achamanchik imapaq tanqarinanchikpaq ñuqanchikwan kushka waqashpa porque personakipish pitapish maytapish waqaqta rikunkichikqa waqaysinki muchas veces pakashallapipish entonces iñiq masiykuna manan sapallanchikchu kanchik ashawanpish ñuqanchisqa waqayninchikpish llakikunchikpish siempre Diosninchikwan kushapun ñasuna panay nishtuna rimaramshanchik imarashmaña k'araymaña yaykurushanchik. Ari kusa ñañaykuna turaykuna maycha ñuqanchispaq sutinchananchispaq chaninchananchispaq kunanqa Dios yupaychana takiwan maymunayta chawpinayrusunchis kaymi programaykichis Catequistakunaq rimaynin. Mi pensamiento eres tu Señor.
pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, porque tú me has dado el amor. A mi pensamiento eres tu Señor, a mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Mi alegría eres tu Señor, mi esperanza eres tu Señor, mi refugio eres tu Señor, mi sufrimiento eres tu Señor. Mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Mi cautivario eres tu Señor, mi aliento eres tu Señor, mi vida eres tu Señor, toda mi vida eres tu Señor. Mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, porque tú me has dado el amor. Mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor, mi pensamiento eres tu Señor. Napaykun gusta ñañaykuna turaykuna nakaqtinqa ñayariki ripunayku patamaña chiyara pusyayku kay programas katikistakuna rimaynin domingo sumaqta wark'arimusya chayta nispa ari maymunayta yacharisianchis kay Lázaro wañupusqanmanta kunanqa Jesus taytanchismi maymunayta kawsarichipurqan Lázaro tapas chaymi riki Jesus taytanchisqa riki nishampuni ñuqan kani kawsarimpuypas kawsaypas nuqan kani nispa ñañaykuna turaykuna yo soy la vida y la resurrección ninmi Jesucristo taytanchisqa chayta nispaya katikista masiykuna nuqanchispas kunanqa Jesus taytanchispi confiakuspa iñispa paypi iñispa purisunchis imaña sasachakuyninchis kaqtinpas payllamanpuni hapipakuspa imaraykuchus taytanchis Jesusqa sumaqta nuqanchistaqa kay espiritualmente kawsarichiwasunchis wañusunña chaypas sumaqllatacha nuqanchispis kawsakushasunchis hina kaqtinqa chayta nispariki nuqapas despidiakapuni ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna nuqawanqa huk domingo p'unchawkamaña imatawanchu Padre Bernardino matipaysunman. Arriba kikuna panaykuna kay kawsay vidapiqa mana nuqanchis runakanchis wiñaypa kawsayñiqchu kay kawsayqa tukkullaña p'unchawcha waqashpa nuqanchiktapish apashawasunchis cementerio nisqaman p'ampan pasunchis mañankutaq wayk'ikuna panaykuna manaraq cementerioman chashashpa nuqanchis wañurapunchis espiritualmente mañankutaq huch'aq sayk'uchisqa hucha
almanchtapish wañurachipun chirayku qillakuykan desanimados purishanchik risaqchu amachu yanqasunan purishan nishpallaykushpapish imanashupish entonces hinakaptinqa yaykuna panaykuna ari que espiritualmente wañuchamuqtinpish huk kutimantawan ñuqanchikta iminata haqay p'unchawkuna Jesús Lazarota kawsarichirqa wañusqamanta anchinata iñiq masiykuna ñuqanchiktapish kawsarichiwanchik wañuyninchikmanta kawsarimushpaqa ñuqanchikqa lluqsimi saschakimanta lluqsimi huchamanta lluqsimi phiñanakuymanta nishpapish imanashpapish wayk'una panaykuna huk kutimantawan Dios ninchik ñuqanchiktapish waqarimanchik chirayku ñuqanchikqa mayninkutaqa ari Lázaro hina lluqsimunchik chirayku wayk'una punaykuna Dios ninchikqa siempre kawsaypuni mana wayk'una panaykuna Diosqa bueno ari qhamushasunkish Dios rikhu huchakikunata manachu junt'ankichik enfermomas apasunki anchitachu wayqaykuna panaykuna ashamus Dios nisqa ñuqanchikta tanqashawanchik porque kay runa kayninchik ñuqanchikta qillarukunchik imanara runa kayninchikmi hinachu manachu panay Rosita hinachu wayqiy Valentin hinakaptinqa wayk'una panaykuna ñuqapish shiykamallacha ashtawan wayqiy Valentin matipamaqpish tukaypunanchikpaq Ari ñuqapas nimanmi kay kawsarinpuyqa wayk'una panaykuna ñuqanchis umanchis kashananpuni mana kunallanchu kawsaramusunmas ashwanpas haqay tiempos wañupuspanchispas kawsarinpusunchis anchitapas ñuqanchis iñikunanchis kallanqataq wayk'una panaykuna siempre ñuqanchis chaypipuni piensananchis kawsarinpusunchis haqay tiempo niwashanchis taytanchis kawsarichimusaykis nispa entonces chaypas chayraykuqa kunan Semana Santapipas yuyaykunas allinta allin umanchiswan ninanchis imata ñuqa kay pachapi ruwashani allintachu kaykunata ruwashani kaykunata ruwasqa allinchu kashan kawsarimpunaypaq hinachu kashan kay nispaya kay Semana Santapipas munayta participaynanchis parroquianchispipas yanapakunanchis mas que todo ñuqa nimanmi kay parroquianchispi ruwashanku rikay llapan qhawananchis rikunanchis participananchis chayqa chaypi ñuqanchikpas mas alimentakushan espiritualmente nish munaychan sapa p'unchay procesionkuna via cruskuna huk nisqanmanpas huk retiro espiritualmantapas allinpuni wayk'una panaykuna kay participayninchikama entonces chaypaqa ñuqanchis alistaykusunchis kay Semana Santapaq chayllata ñuqapas nimunkichis napaykus ñuqapas tukuyurus haqay Paucartambo a ver Umachurco San Salvador uyarimasqanchis hermanunchis Filber y hinallataq hermana Yolanda paypas hatun karina paykachun San Salvador llaqtapi Umachurco llaqtapi hina kaqtinqa wayk'una panaykuna huk domingutaña rikunarukusunchis tuparukusunchis El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Manang imapas llakichisunkichu Manang imapas manchachisunkichu Tukuy kaqkunapas pasaqñan Diospa manan pasanmanchu Diospa manan pasanmanchu Dios llapunin tukuy kaqqa Dios llapunin tukuy kaqqa Pay sapallan apunchisqa Pay sapallan apunchisqa Pay sapallan apunchisqa Paisa palyang apunti